Izuzetno mi je bilo lijepo, mislim ne samo meni, čitavom bendu, ambijent je super, trg je odličan, sunce u očima, ono naočale, zapravo jako lijepo, jako lijepo. I više nego što se misli da će biti lijepo. Mrak vrhunski, organizacija, stage, publika, stvarno ono na nivou, zadovoljni smo i stvarno nam je, ponavljam, po 4., 5. puta i još budem ponavljao ko bude me pitao, stvarno izuzetna čast što smo nastupili u Koprivnici i nadamo se i sljedeće godine nastupu i još mnogo jazz festivala. S obzirom da je prvi, nadamo se da stvarno bude tradicija krenula dalje, podržavamo. Mislim da smo tek počeli i mislim da nas najveće oduševljenje očekuje tek kroz neka 2-3 sata kad dođemo u elementarno stanje raspada materije. Dakle, to je čista fuzija. Fizija. Ne, fuzija. Znaš šta, genijalna je svirka. Genijalna je svirka, vidi se po publici, publika se skupila na svu sreću više nego na nekim popularnim stvarima. Fizija. Ne, fuzija. Fuzija. Više ne znam. Fantastično. Kako? Fantastično, sad će. Hoćeš doći iduće godine? Naravno da hoću, ja ne mogu čekati toliko dugo. Ja vas molim, ne, što više, ja vas preklinjem. Organizirajte nešto ovakvo češće. Sviđa mi se jako, naravno da podržavam, gdje god se jazz dešava, to je super. Jel dobar vibra? Ovdje je vibra izuzetna bila večeras, jedno nam je malo bilo hladno, nismo se pripremili. Koprivnica je uvijek bio jedan od gradova džeza vodećih u Hrvatskoj, tako da bilo je i vrijeme da se dogodi ovaj festival, jako sam sretan zbog toga i što nastupam na prvom festivalu. Što se mene tiče, jako zadovoljan nastupom svih svirača i odazivom publike. Smo mi jako zadovoljni sa nama svima. Sa cijelom organizacijom. Sa cijelom organizacijom smo prezadovoljni i muzika je odlična, najbolja je. Ovo nije mali grad, a ovakvih festivala treba sve više i više. Hvala Bogu da se to desilo u Koprivnici, možda se to desi možda negdje drugdje tokom vremena, ali ovo je odličan početak. Hvala Bogu da sam ovdje, hvala ovim dečkima, nadamo se da ćemo se vidjeti druge godine. Odlično je, stvarno se radujem što je nešto tako se održava u mojem gradu, po prvi put open, vani fino i odlično mi je stvarno. Ali sam izuzetno zadovoljan sa današnjim koncertom. Pa moje su misli jako daleke, ali sam tu. Ali evo, danas se pokazalo da Koprivničanci isto tako vole džez. U Koprivnici uvijek mrak vibra. Ja sam tu par puta svirao tijekom zadnjih godina i uvijek je bilo top, stvarno. To je najveća budućnost i treba to biti u svakom gradu, pogotovo za vrijeme nekakvog ljeta i turizma i toga, apsolutno neophodno. Luckily a part of these small jazz festivals for about 10 years now, and I think it's wonderful. You know, it's not that common all over the world to have this, so we're lucky here for that. Pa čovječe, ovo je svjetski festival, vibra je fenomenalna. Pokrenuli ste grad, grad se okupio oko festivala, ljudi su se okupili su se oko nekih zajedničkih dobrih interesa, pa to je fenomenalno. Fest džeza je?
Fest Jazz je super. Jako, da, bit će super, ovaj jam session su najbolji. Nekakvi koncerti. A kakvi koncerti? O Jazz Festu. Ovo je, ne samo da je prvi puta, nego ovo je stvarno jako lijepo i dobro i sve super. Što da vam kažem, sve najlepše da vam kažem. I'm just saying thank you to this guy. Grazie. Aspetta, grazie. I'm just saying thank you to this guy that saved my ass with this beautiful chair in Čakovac. No, where are we? Koprivnica. Say it one more time, we are in Koprivnica, not Čakovac. We are in Koprivnica, and I just had the most big chair of my life, so my ass is happy. And the director asked me to thank the cafe, so that's what I'm doing. It's the first edition, right? Yes. It's the first. So, as the first edition, I guess you made a great job. My congrats. I mean, there is a very nice vibe. Super, doslovno rečeno. Neke bilo kaj drugo bi bilo bez veze rečeno. Super. Jazz Fest, Fest jazza je... Fuzija. Fest jazza je fuzija.